yakni benta jongga kubor la wanras pi daga fatafat online shopping store. Jingrwai Lano Sha na Phlim Sahnud on supply ba ha YouTube channel jong ka DCR studio ha ka khatwai Tarik Mynta Bnai kani ka Jingrwai ka de balarwai de isamla Ivani Sha pathau bat u Arman DCR khindiat sapang ni ka Phlim Sahnud kani ka Phlim ka de ka ban ningkong e ban mi na ka thai motion ram bat ka bala pen mi ru de kisamla ki badang don hakikata ki ba khat nyos nam bat kani ka long nuksa ki kisamla ki badan ya kasap bakim de bandu jingkermen han ban pen I yala ka jong kasam kani ka Phlim ka bala deplut na dong shodong bat ka bala mut ban Pyllait Noh mentau senam henry dak kejingki ke kelam COVID-19 kempat yolat ban Pyllait bai kumta ki nausna kani ka Phlim kila perkhat shwa ban Pyllait da ka Jingrwai ha ka YouTube channel kani ka Phlim bala ak da uwan kupar DCR bat ka Ivani Sha langpen kadai bala direct da usamla dap bor lang DCR bat producer udai u ever langpen bat assistant producer kidai ibum DCR bat DD studio. Halo perlak-perak kakateng jangan ada I dapur dalam disian pat ngaderu I director dengan Phlim Sahnud te ngasukmen berpetip sepi by kena go way ke Jingrwai na Phlim Sahnud ke bangi ai kateng Lano Sha yin Pyllait pai pano haka khatwai Tarik jong tau Bnai haka channel jongi pat kawero nga kwa bat panbak lepi ba ngidang don sibun gijeng tuna namar ba naduki artis para kino simata jong kena Phlim nang dehi kiba dang sudah na komita pat nakaliang jongaro nang don sibun gijung duna namar ba kedai kesimpulan kau ingat bahkan direct ki Phlim ndrai wala kataro nindon kata kemistin magintu internet ndrai niat trace tomi karbala pat penitana de pi kino petka kantam na komita kene kam musik video kabani ai kateng Lano Sha bangi saplan de Lano Sha bat ki dong simata ki ba khamat jong nega Phlim ki tutup I ban kompetisi bat Ivani Sha lampen bat ia kene ke musik video ke bani ai kateng Lano Sha ke bani Pyllait Noh larwai dari Arman Disiat bat Ivani Sha pathau yai ai mesim susu ini bagi dangla lebih susu ki video ki bakam internet bat tang-tang nakwa IP ba pin subhaban Pyllait khnang kapor be jumpi ba pin pet haka khatwai Tarik pagi layak lei yakingin ken shaw ngin lom hai kublai shibon IP daro ka katek chonga ka dei ba sharang ban bat kum chubo na dei actress iba hakmat do chonga ni Phlim Sahnud ngani thu IP ba ka nei video an supply no ha khatwai Tarik Mynta Bnai Pyllait Noh ka DD studio jongi ban ka pat de IP ko per lok so ha ailam ka jing ka shan ni da ka ba like share subscribe flash bon idika jingit ma ka ben shobi idika jingit hello perlak bata kulai ini sampai jika nih video kertem jonga Arman Disiar ngadai wei artis RiKhasi aku juga buat kumawai tiga pasung tanah kalang kaba hal khatwai Tarik jong udah Bnai pin sai I ke video ke music video naga Phlim Sahnud ke bakateng Lano Sha ya kan di Jingrwai larwai mana ba Ivani Sha pathau bala direct ru leida berlang DCR te napan ke jingkersan api kuma pikersan lang giwe Phlim kasi ke music video tingit kamru bapin ailang ke jingkersan ke pura ya kan ke music video na ke Phlim Sahnud on kalami aka khatwai Tarik dang ini ikentian ngis kam de ke jingkersan api ngalong ru ka chon te sakanau man share like subscribe ya kan ke channel DD studio kulai shibon api kulai Play Pibaro pagkirting jangan kada Ivani Sha pathau bat ngadei ru inong job ka North East Highway Star Boys 2011 ngadei ru ibladan benta ban rai ha kani ka Phlim ko bala ai kirting Sahnud bat ngasmo ko ban shi kadai ban metip bai bai Pibaro ba ya ko wei ni Jingrwai na kani panel jong DD studio ngits cam bat ngits cam bat ni tip shai ni ke shani kuma piju ko shani ki wei ke bat RiKhasi the Jingrwai jong ki kan ai tip shi kadai
Hello everyone, I am actor Sanjay Pradhan from Meghalaya Film Industry and also part of the Bollywood Film Industry now. And I congratulate the team of this movie called Sahnud as they are releasing their first music video of the movie called Lano Sha. And the movie is directed by a very young and talented person. His name is Jingrwai Lano Sha, and the movie is produced by Sipara Productions. The music video will be launched or released in their own production channel, that is Daisar Studio, and the artists in this music video features up with One Kupar and Eva Shisha. I hope I congratulate the entire team of the movie, and I request all you to kindly view the music video. Thank you so much.